Sapadía ñawirispa kasanchik devoción matutinata. Chantapis kicharisanchik Tata Diospaj qelqasqanta. Kay libro de Daniel capítulo 1 cuentawanchik imaynatachus Daniel amigusninwan churarqanku sonqon ukhuman kasuyta primero Dios tatata. Chayraygu mana mijorqankuchu nitaq uhyarqankuchu mijunanta Rey Nabucodonosorpata. Payguna mañarqanku yakuta chantapis verdurasta mikhunankupaq. Chunka diasta payguna mikhorqanku. Nabucodonosor chay tiempo pasaqtintaq pay tarerqa chunka kutita yachayniyuqta kay wawasta. Anchatataq yachachiwanchik Diospaj palabran kuyamasi. Chayraygu noqanchispis kasuna tiyan primero Diospaj yachayninta. Imaynata Danielman haywarqa bendicionninta kikinta haywanawanchikpaq noqanchismanpis.